Bez njega ne može. Nemoj slučajno da bi krenuo bez njega. Šta će on? Sati ovdje u Kombank Areni igra se Marinu Roziću. Marine, izvolite. Dočekali smo, počinje Final Four, dakle igram protiv Zvezde, ekipe koja je pokazala najviše u regionalnom dijelu, dakle u ovom prvom dijelu regionalne lige. Ekipa koja nas je 2 puta pobjedila i koja realno je favorit za osvajanje, dakle, cijele ove regionalne lige. Mi smo se dobro pripremili za njih, napravili smo dobar scouting, imali smo malo više dana, sad pošto igramo u hrvatsko prvenstvo, imali smo malo više dana, malo više treninga da ih dobro iskautiramo, da na treningu pripremamo sve što treba i vjerujem da smo došli tu spremni. Zvezda je definitivno favorit u sutrašnjoj utakmici, međutim, mi smo došli igrati našu košarku i naravno pokušati pobijediti. Vjeru u to nam daje utakmica, dakle zadnja koja smo igrali sa Zvezdom u našoj dvorani u Zagrebu, gdje smo praktički 35 minuta vodili i na kraju jednostavno, ja bih rekao, ostali bez energije, bez goriva i gdje je malo presudila i Zvezdina duža klupa i jedno iskustvo i odnijeli su pobjedu iz Zagreba. Puno rekao što se tiče tog Zvezdine igre u dosadašnje, znači Euroliga, Eurokupa i Adriatic lige, gdje su, znači, kažem, igrali prepoznatljivo, znači vrlo dobru obranu, puno te poena laganih iz tranzicije i mislim da je to nama prije svega primarni zadatak sutra, da uspijemo tu našu defanzivnu tranziciju dovesti do nivoa, da ne zabijaju lagane poene. Što se tiče samog nekog pritiska i stvari oko Final Fora, kažem, malo je, po meni je, da kažem, vrlo, pogotovo za Zvezdu, situacija u kojoj su prvi praktično dolaze do jedne utakmice gdje moraju izboriti Euroligu, ne valorizira se onaj cijela godina, kažem, i ja vjerujem da će se u budućnosti to promijeniti, s obzirom da ipak po meni treba se neki, znači, ako se jedna ekipa radi kvalitetno cijele godine, i bude prva, znači to se treba valorizirati i kažem, mislim, s te strane i s obzirom na njihovo financijsko stanje i na kraju krajeva i to domaćinstvo, sigurno da će biti pritisak je velik. S druge strane, mi imamo neke naše ciljeve, ambicije i određeni pritisak koji stavljamo sami i ja se iskreno nadam jednoj jako dobroj utakmici. Iskreno se nadam i punoj dvorani, bez obzira što će to biti otežavajuća okolnost za našu ekipu. Međutim, stvarno želim da se pokaže da i ovakav jedan susreti, da tako kaže, nekog visokog naboja mogu proći u jednom sportskom okruženju uz dobro navijanje i pravu atmosferu i da ćemo, znači ne samo Crvena Zvezda i mi, nego i Cedevita i Partizan prikazati jednu igru na nivou ovih prostora koji su poznati po košarkašima. Na te neke stvari koje nisu bile ispoštovane onako kako se dogovaralo, jel? Međutim, ipak ne bi sad puno, kažem, ti problemi postoje, međutim, neki sportski motiv u svima nama ipak ispred novaca i svih tih stvari, bez obzira koliko je danas jednostavno i ta financijska, znači, stavka jako bitna. Mislim da unazad 15 dana nakon što je to pojavio se taj naprijed, maksimalno smo okrenuti samo, znači, sportskim motivima, sportskim ambicijama, spremamo se i kažem, s nestrpljenjem očekujemo sutrašnji meč, da vidimo na kraju krajeva protiv jedne, na teškom gostujućem terenu protiv odlične Zvezde, da vidimo gdje smo. Ja mislim da će to biti jedan lijepi ispit za sve nas. Hvala lepo.